uragaruka kuki mu mikino turabwira ko kuri uyu wa kabiri nibwo Sekafa Kagame Cup kimwe cya kabiri tuza kumenya amakipe abiri agera ku mukino wa nyuma. Rayon Sport rero iraza gusakirana n'ikipe ya Jamus FC yo muri Sudani y'Epfo saa moya z'ijoro, na ikipe y'igihugu ya Algeria yatandukanye n'uwari umutoza wayo Vladimir Petrovic n'abari bamwungirije. Naho i Burayi turabwira ko umukinnyi Julian Alvarez ushakishwa n'amakipe menshi i Burayi arasubukura imyitozo muri Atletico Madrid. Itariki ni iyihe barabimenya muri aya makuru. tunafite n'amakuru y'imyidagaduro turi kumwe na Manzi ya Marere Davis. Waramutse neza? Waramutse neza dosi. Uragaruka kuki? Imyidagaduro turabwira ko umuraperi Papa Cyangwe uzwi ku izina rya King Lewis Abijuru yateguje indirimbo 12 zigize album yitwa NBA mu magambo arambuye ni Never Broke Again, ndetse hanze y'u Rwanda turaza kubwira ko Alicia Keys yasinye amasezerano mashya na company yitwa Creative Artist Agency. Aya makuru kandi muraza kwagiramo uruhare mutanga ibitekerezo munyuze ku mbuga nkoranyambaga za Radio Rwanda ndetse n'ubutumwa bugufi. Mukanya turaje tuyarambure. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Antoine Kajangwe n'ibikorwa remezo mu Rwanda cyakadamiye bitabye inteko rusange ya Sena ku izina rya Minisitiri w'Intebe bagezeho ibisobanuro mu magambo ku bigiye gukorwa mu gukuraho imbogamizi zikigaragara mu kwihutisha kugeza ibikorwa remezo mu byanya byahariwe inganda. Gatete Eric Rafiki arakomeza. Imbogamizi abasenateri babonye bwari mu bikorwa byo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wo gusaba guverinoma kwihutisha gushyira ibikorwa remezo mu byanya byahariwe inganda. Kuvuga ngo umuntu yagiye kugura ikibanza muri industrial park nta gahunda yo kubaka uruganda afite, ahubwo arimo aracunga ngo mu myaka 5-10 iri imbere ngo ikibanza kizikuba 5 akongera akagurisha. Ibyo ngibyo ndatekereza yuko mukwiyeho gushyiramo umuvuduko ibibanza batandatu niba kimwavuze muri Rwamagana mujye n'ahandi mu bibambure rwose. Turatekereza ko iki kibazo na Auditor General yarakivuze ubwo yatugezagaho report. Ni ingano y'amazi izagenda yiyongera ariko muri rusange kuko ingano y'amazi ivugwa izaba igomba gusaranganywa n'inganda, ariko nanone ireba n'abaturage batuye mu mujyi wa Kigali cyangwa aho amazi azaba yiyongereye. Ntabwo mu by'ukuri nasobanukiwe neza ingano y'amazi igiye kuziyongera igomba kujya mu nganda kugira ngo zirusheho gukora neza, kuko Sena n'ubundi yari yagaragaje ko cyari ikibazo cy'uko inganda zitabona amazi ahagije. Ni iyihe turamutse tuyibonye nyakubahwa Perezida wa Sena biratuma n'ubundi tumegira nanone ingano y'amazi izasigara mu baturage, kuko nayo tubona kiri make ugereranije n'ibyo turi kubona muri iki gihe. Bazakora ibishoboka byose bafashe ahantu hagenewe ibyanya by'inganda mu by'ukuri ubona nta bihari. Nk'icyanya cy'inganda cya Rubavu nashimye nyakubahwa Perezida wa Sena, nashimye cyane abanyakomite ko bavugishije ukuri no muri presentation baduhaye nabo babigaragaje ko Rubavu icyanya cy'inganda cya Rubavu kiri kuri 0 kandi ko kimeze kuko ni mu ntoki ni insina ariko bakahita mu cyanya cy'inganda. Ikibazo cyo kubura ubutaka kandi ari bwinshi butariho inganda kubera kugurwa n'abagamije kugungukamo umurengera cyanagiye kigaragazwa n'abashoramari mu bitandukanye, bakagaragaza ko bituma batabona uko bagura ibikorwa byabo cyangwa ngo bakore ishoramari rishya. Usanga hakabayeho ko bwa butaka bugurishwa umushoramari nta wundi muntu wundujemo, ariko iyo ugiye kureba usanga abashoramari bajya kugura hajemo abandi bantu mo hagati. Ibyo rero bigatuma ubutaka buzamuka bunahenda cyangwa se buba butoya. Ikindi ndaza kuvugaho, iyo ubutaka buguzwe gutyo hatabanje gutekerezwa ku bikorwa remezo, gucamo imihanda, gushyiramo amazi, hari igihe ugura hegitari 5 ugasanga leta nijya gushyiramo imihanda cyangwa se ntihajya gushyiramo amazi, bwa butaka waguze ugasanga bwose babuciyemo umuhanda, ugasanga umuntu washoye abihombeyemo. Mu by'ukuri ibyo ni ibibazo bigenda bivukamo bikwiye gutekerezwaho ndetse biganakemuka. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Kajangwe Antoine Marie yagaragaje ko iki kibazo cy'abagura ubutaka batagamije kubushyiraho inganda cyafatiwe icyemezo kuko hari n'abatangiye kubwamburwa kandi ngo bizakomeza bihabwa biteguye kubyaza umusaruro. Abashoramari bagera kuri 405 bahawe ubutaka mu byanya by'inganda byose, aho bigaragara ko imishinga yatinze leta yisubiza ubutaka ikabutanga ku bandi bashoramari biteguye kwihutisha imishinga yabo. Urugero, leta yamaze kwisubiza
ibibanza bigera kuri 6 harimo 5 muri Rwamagana Industrial Park ndetse na kimwe muri Musanze. Ibi byahawe abandi bashoramari babishaka kandi bashoboye kwihutisha imishinga yabo. Kugira ngo abashoramari bitabire kuzana inganda mu gihugu zibashe gukora neza no kuzamura umusaruro wifuzwa, bizaba ko hari ibikorwa remezo by'ingenzi nk'amazi n'amashanyarazi. Minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda Shyaka Damien yabwiye Sena ko guverinoma ifite imishinga 5 yo kongera umuriro w'amashanyarazi mu gihugu ndetse anagaragaza imishinga yo kongera amazi. Twasobanuye gahunda guverinoma ifite yo kongera amashanyarazi. Turabizi ko akanya tutarihaza, ariko dufite imishinga myinshi twerekanye, imwe ituruka ku mirasire y'izuba, indi ituruka ku mazi, ndetse indi ituruka no kuri gaze tuzakura mu kiyaga cya Kivu, yose igamije kugira ngo yongere amashanyarazi akoreshwa mu gihugu. Ikindi nababwira ku bijyanye n'amazi, turabizi ko hari gahunda guverinoma yashyizeho yo kongera inganda z'amazi. Icyo nababwira nabahaye urugero, hari uruganda rwa Karenge ruri kwagurwa ruzatanga metero kibe 36. Dufite kandi n'uruganda rwa Kanzeze rurimo dushaka uburyo twongera metero kibe 10,000 ku munsi, ndetse dufite n'izindi mishinga mu ntara hatandukanye izongera amazi ku buryo duteganya ko tuzaba twihagije mu mazi mu gihe kitarenze 2030. So navuga ko guverinoma yiteguye kongera ibikorwa remezo uretse gusa no mu nganda ariko no mu gihugu muri rusange. Iyi mishinga yo gutunganya amazi izatuma igihugu kigira amazi aziyongeraho metero kibe 8,400 mu mpera z'uyu mwaka ndetse na metero kibe 14,000 mu mpera z'umwaka utaha 2027. Hari kandi gahunda yo kugabanya amazi apfa ubusa akava kuri 31% yakorwa n'inganda ariko ntagere ku baturage, akajya kuri 15. Ni mu gihe mu mazi yose atunganywa mu gihugu akoreshwa n'inganda angana na 5%. Mu mishinga yo kongera amashanyarazi iri gukorwa biteganyijwe ko izongeraho megawati 322 ku yari asanzwe, bizatuma igihugu gikomeza kwihaza muri yo no kugabanya ibura rya hato na hato ryayo. Mu mashanyarazi yose atunganywa mu gihugu inganda zikoresha ari hagati ya 30 na 35%. Gatete Eric Rafiki, i Kigali. Naho ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti mu Rwanda FDA cyafunze inganda 101 zenga ibinyobwa bisembuye ndetse impushya zazo ziteshwa agaciro. Rwanda FDA yatangaje ko inganda zafunzwe ari icyiciro cya kabiri kizakorewe igenzura, bikagaragara ko ibinyobwa zenga bitujuje ubuziranenge, ndetse yanategetse ko ibyapa byose bizamamaza bikorwa mu gihugu hose. Ikigo cyategetse ko ibicuruzwa byose byakorewe muri izo nganda bihita bikorwa ku isoko, ndetse gisaba abakora ibyo bicuruzwa gutangira gahunda yo kubikura ku isoko. Abakora ibyo binyobwa kandi bategetswe kugeza kuri Rwanda FDA raporo y'igikorwa cyo kubikusanya mu gihe kitarenze iminsi 3 y'akazi uhereye igihe itangazo ryasohokeye. Abakwirakwiza n'abacuruzi basabwe guhagarika kubikwirakwiza no kubigurisha, ndetse bagasubiza ibinyobwa bisigaye kuba bibahaye baba ababikwirakwiza cyangwa se ababikora. Ibi byose bikaba biri mu murongo wo guhagarika ibinyobwa bitemewe bimaze igihe bigira ingaruka ku Banyarwanda. Tukiri kuri iyi ngingo kandi, abaturage hirya no hino mu mujyi wa Kigali bashimye icyemezo cyo gufunga inganda zikora inzoga zitujuje ubuziranenge zirimo n'izizwi nk'ibyuma, ko bamwe mu bazinyoye banagaragaza ko zabateye uburwayi budakira bw'inyama zo mu nda zitandukanye. Indi reka tubibaze Jean Paul Turatsinze. Misagwa Deodat ufite imyaka 29 avuga ko yanyoye inzoga zizwi nk'ibyuma akazivanga n'itabi. Yemeza ko nyuma yaho yagize ibibazo by'ubuzima birimo indwara z'impyiko, igifu n'umwijima. Uwera Solange nawe ufite imyaka 29 avuga ko kunywa kanyanga byagize ingaruka zikomeye ku buzima bwe, ku buryo avuga ko byamugizeho ingaruka nyuma yo kubyara abana 3. Aba bombi bafashijwe mu kigo cyita ku babaswe n'ibiyobyabwenge, aho bafashwa kongera kwiyakira no guhangana n'ingaruka zatewe n'izi nzoga. Ibiyobyabwenge nabitangiye mu mwaka wa 2011, ibyuma nza kubinywa ku rwego naje kurwaraho umwijima, nza kurwaraho impyiko, nyuma noneho nza kuzivaho cyangwa se nza gutabarwa n'imiryango itandukanye irimo Imbuto Foundation ibinyujije mu matsinda y'ibiganiro bivurana, ndetse n'iwacu Recovery Center baza kumfasha nararwaye igifu ku buryo nari nsigaye mu gitondo mbyuka nkakorora nkacira amaraso nkaruka amaraso. Kubihagarika biraza gutuma umusaruro w'abaturage wiyongera, biraza gutuma u Rwanda rugira abaturage bazima,
biraza gutuma u Rwanda rugira icyizere cy'ejo hazaza kubera ko bino bintu byangizaga cyane cyane abiganjemo urubyiruko nanjye ndimo. Ingaruka zangizeho natandukanye n'umuryango wanjye, mbabaza ababyeyi banjye, ntandukana n'abana ntabwo bishimye. Kwiyandarika, umuntu wese wafashe ikiyobyabwenge ariyandarika aho biva bikagera. Nari meze nk'umuntu mbese uri kwiyahura, ariko ikintu ubuno ndumva meze neza, ndi umumama ushima Imana, nongeye kugira amahirwe yo gusubirana na famiye yanjye. Kubera ingaruka z'izi nzoga zituje ubuziranenge zigira ku buzima bw'abaturage, ku cyumweru inganda zazikoraga zarafunzwe. Guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, inzego zitandukanye zazindukiye mu gikorwa cyo gukura izi nzoga mu maduka mu rwego rwo gukumira ko zakomeza kugera ku isoko. Ni icyemezo abaturage bakiriye neza. Ariko ibi bintu by'ibyuma rwose bigiye kwica abasore rwose. Mu by'ukuri cya kintu wamara kuyinywa mu gitondo kweguka bikanga, mbese ukabona cyagushebeje umuntu w'umusore, wakinywa ukabona umuntu wese araryamye hasi, yari umuntu w'umusore ufite imbaraga. Rwose ibintu byo kwishimira. Kuri leta y'u Rwanda irabikoze neza cyane, kubera ko ibintu byatwica, basanga abantu baryamye mu mihanda, baryamye ahantu hose babonye kubera icyo cyuma, yasinzire n'icyuma mu ntoki, bamwe byabatemaguye. Nta gutera imbere nose ko wakoragaho icyuma ukajya kunywa icyuma kugira ngo wumve yuko wajya wasinda. Ni ukuri abanyarwanda ikinyejana cyari kuzaza tugiye kugeramo, nta rubyiruko dufite, nta bakobwa dufite, bose barabaye imirambo. Ariko njye ndashimira iyi leta yabonye ko abana b'u Rwanda bakwiye kongera kubaho ikabigarura. Ntekereza ko atari aha gusa bibaye, ahubwo bagende bagera ahantu hose harimo kwangiriza abana b'u Rwanda, kandi bataretse n'urumogi, bataretse n'ibintu byose byangiriza abanyarwanda, babikure ku isoko. Akanya icyemezo leta yafashe aricyo, ahubwo bagakurikirana abo bantu bose zagiye zigiraho ingaruka, bagasubira mu buzima busanzwe. Abazinywa bitewe n'uko izi nzoga atari nziza, uba usanga bamwe baracanganyikiwe, abandi ibitekerezo byabo ukajya wumva birahabanye n'ibyo wababaza. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa, Rwanda FDA, cyatangaje ko izi nzoga n'ibindi binyobwa bituje ubuziranenge bizakusanywa bigashyirwa ahantu hamwe mbere y'uko bisubizwa ku nganda zabikoze. Rwanda FDA ivuga ko hazakorwa iperereza ku mpamvu izi nzoga zakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse n'ababigizemo uruhare bakabibazwa. Inzobere mu mitekerereze ya muntu n'ubuzima bwo mu mutwe, Umulisa Aime Josiane, avuga ko kunywa inzoga zituje ubuziranenge bishobora gusigira abazinyoye ingaruka zitandukanye zirimo n'ihungabana. Bagera hano rero, hari igihe bagera hano bari no ku miti ikomeye, hari abagera hano bafite umwijima, bari ku miti bahawe n'abaganga, kuko hano ntidutanga imiti ariko bajya kwa muganga bakabaha imiti. Hari igihe bagera hano baragize ikibazo cy'impyiko, hari igihe bagera hano bafite ibibazo by'igifu n'ibindi bibazo, cyane cyane twebwe rero tukita ku bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, kuko inzoga, gukoresha inzoga cyane n'ibindi biyobyabwenge bituma akenshi abantu bagira ibibazo by'ihungabana, by'agahinda gakabije, guhorana ubwoba. Rimwe na rimwe hari n'abageraho bakajya babona amashusho y'ibintu batabona bitanahari, kubera ko nyine mu mutwe biba byamaze kuba byinshi. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana nawe ashimangira ko izi nzoga zikwiye gucika burundu mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage. Harimo ubugome, ubugizi bwa nabi, niyo mpamvu ubona n'inzego zishinzwe guperereza ibyaha zibirimo, we akabona agurisha abaturage bakabinywa, noneho akavanga cyane, agashakisha n'amazina biha. Uyu munsi yari flavor y'iki, ejo ashyizemo iki, yakumva bamubwira ati karahumura neza, ejo agashaka ibindi avangamo. Nuko byose rero byagiye bisangwa aho biri, amashusho arahari, ababikora bitandukanye kure n'ibyo bari bavuze ko bagiye gukora. Abo ni abafite ibyangombwa, ni n'abake. Hari noneho n'abadafite icyangombwa na kimwe. Yaragiye afata inzu muri quartier, aravuga ati ubu nanjye mfite uruganda, akenga inzoga kandi nta gitoki kirinjira aho. Kugeza ubu inganda zisaga 90 zikora inzoga zituje ubuziranenge zimaze gufungwa hirya no hino mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva uyu mwaka watangira, amavuriro hirya no hino mu gihugu amaze kwakira abantu barenga 500 bavurwa ingaruka zatewe n'inzoga n'ibinyobwa bituje ubuziranenge. Muri bo abagera kuri 50 barapfuye, abandi bagera ku 100 barahumye. Mu gihugu hose kandi habarurwa abaturage bagera ku 11,000 bafite ikibazo cyo kuba imbata y'inzoga. Jean Paul Turatsinze, mu mujyi wa Kigali.
Tukiri ku ngingo ijyanye n'ubuziranenge kandi komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite igaragaza ko hakenewe imbaraga ku bigo bitanga ibyangombwa by'ubuziranenge kugira ngo hizerwe ko ibicuruzwa bikorerwa imbere mu gihugu biba byujuje ubuziranenge koko. Karikisite Kaberuka arakomeza. Kuri iki kibazo cyo kugongana kw'inzego, isesengura ryakozwe na komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite ryashingiye kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka wa 2024-2025. Ubugenzuzi bwasanze hari ugutinda gukabije mu gutanga serivisi z'ubuziranenge nk'uko bigarukwaho n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta Alex Kamuhire. Muri RSB ni Rwanda Standard Board 51% by'abasabye gusuzumirwa ubuziranenge bashubijwe ubusabe bwabo. Habayeho ubukererwe buri hagati y'iminsi 30 n'imyaka 3. Ubusabe ubusanzwe usaba kugira ngo umuntu agusubize nibura gukorwa mu minsi 3. 56% by'abasabye ko RSB isura inganda zabo basuwe. Habayeho ubukererwe buri hagati y'iminsi 31 n'imyaka 2 n'amezi 4. naho ubusanzwe iyo wasabye kugira ngo usurwe bigomba nibura gukorwa mu minsi 21. Noneho ibi ngibi bikiyongeraho 26% by'ibyemezo by'ubuziranenge biba byabonetse ariko kugira ngo bigezwe kuri ba nyirabwo kagerayo hariho ubukererwe bw'iminsi 15 gusa ku minsi 88 muri procedure za RSB. Ubundi iki cyemezo kiba kigomba kuboneka mu minsi 10. Ibi byateje igihombo gikomeye kuri ba rwiyemezamirimo batandukanye mu hirya no hino mu gihugu. Kuva 2013 nubaka uruganda banzuye muri 2015 ndakora bigeze aho ncika intege mbonye ntayo bampaye. Mbisubiyemo 2023 nibwo nongeye ndandika ubundi bushyashya ndongera baraza baransura. Mu kwezi kwa 12 niko bansuye umwaka ushize. Mu kwa mbere ibintu narangije kubikora ndandika, bambwira yuko ndabatelefona bambwira yuko ngomba kohereza amafoto y'ibyo nakoze ndayaboherereza, ariko na n'ubu nta gisubizo ndabona. Ikibazo kandi n'abagize inteko ishinga amategeko bagejejweho na bamwe mu bashoramari mu ngendo zitandukanye bakoreye mu baturage. Twashiye nk'uruganda rukora ibyo by'amatungo mu Musanze, dusanga baraguze imodoka ku ideni yo gutwara inyama. RSB bitinda kubasura ngo icyemezo kandi iyo modoka ni ideni, icyo gihombo kizirengerwa nanjye. Kuri uyu wa mbere komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite yagejeje ku nteko rusange raporo y'igenzura ricukumbuye ryakozwe n'urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari ya leta kuri serivisi yo gutanga ibirango by'ubuziranenge ku bicuruzwa. Bashingiye ku nzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge, bamwe mu badepite bagaragaje ko hari icyuho gikomeye ku bigo bitanga ibyangombwa by'ubuziranenge mu gukurikirana aho ibicuruzwa bikorerwa. Ziriya nzoga abenshi bafite izo nganda bafite ibyemezo by'ubuziranenge kugira ngo bashobore gukora, ariko twese tujya mu biturage tubona ukuntu bimeze. Ikibazo gihari ni uburyo babikora, noneho akaba ya gap ikomeye yuko nta inspection zikorwa zigaragara bagaprofita. Rero niyo mpamvu abantu bashize icyitwaga etanol bagomba guha abagomba gukonsoma izo nzoga, ugasanga ahubwo by product zayo harimo za metanol, harimo za zindi alcohol za propanol n'izindi za aldehyde za cestone. Ibyo byabamaze. Perezida wa komisiyo y'ubukungu n'ubucuruzi mu mutwe w'abadepite Honorable Munyangeho Theogene asobanura ko ubuyobozi bw'ikigo gitsura ubuziranenge RSB bwabasobanuriye ko kudasuzumira ku gihe ibicuruzwa biterwa n'amikoro adahagije y'iki kigo. Umuyobozi wa RSB kandi yakomeje asobanura ko igenzura ritakozwe mu buryo bukwiye bitewe n'impamvu z'umubare muto w'abakozi muke ndetse n'ingengo y'imari idahagije yifashishwa mu kujya gusuzuma ibicuruzwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Iyi raporo yasesenguwe na komisiyo igaragaza ko nta wagenzuye hakorerwa ibicuruzwa 162, ni ukuvuga 45% by'ibicuruzwa 360 byahawe ibyemezo by'ubuziranenge,
hagati ya Nyakanga 2022 ndetse na Kamena 2023. Ku rundi ruhande kandi ibicuruzwa byashyizwe ku isoko aho kugenzurwa nibura kabiri mu gihe icyemezo cy'ubuziranenge kimara. RSB ntiyagenzuye ibigera kuri 220, ni ukuvuga 61% byari ku isoko muri uwo mwaka. Icyakora inteko rusange umutwe w'abadepite ubwo yemezaga iyi raporo yasabye ko iyi komisiyo yazakomeza gukurikirana uko ibi bibazo byakemuka. Calixte Kaberuka mu mujyi wa Kigali. Duhindura ingingo. Ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo zifatanyije na bagenzi babo bakorera i Malakal mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku buntu ku baturage batuye mu gace ka Dier mu nkengero z'umugezi wa Nile muri leta ya Upper Nile. Muri iki gikorwa hatanzwe serivisi z'ubuvuzi zirimo gusuzuma no kuvura indwara zisanzwe, kuvura malariya, kwita ku buzima bw'abana, gutanga ubukangurambaga ku buzima ndetse n'izindi serivisi rusange z'ubuvuzi. Haratanzwe kandi imiti y'ibanze ku baturage ku buntu. Umuyobozi w'agace ka Dier Jacob Bethwell yashimiye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ndetse na UNMS ku bufasha bw'ubuvuzi bwatanzwe mu gihe gikwiye. Yashimye uburyo abasirikare bahuza ibikorwa byo gucunga umutekano n'ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha abaturage. Avuga ko iki gikorwa kigaragaza ubufatanye n'ubwitange ku baturage ba leta ya Upper Nile. Umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda ziri muri UNMS Malakal, Lieutenant Colonel Robert Rwagihungu, yavuze ko itsinda ry'abaganga ryajyanye n'abagenzura umutekano, bityo baboneraho gutanga serivisi z'ubuvuzi zikenewe cyane ku baturage bafite ubushobozi buke bwo kugera ku mavuriro. Yagaragaje ko iki gikorwa kigaragaza ubushake n'ubwitange bw'abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro na UNMS mu kurinda abasivile no guteza imbere ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage bafite ibyago byinshi batuye mu gace bakoreramo. Igikorwa kandi ngo cyarushijeho gukomeza icyizere n'ubufatanye hagati y'abaturage n'abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro, kinagaragaza ubwitange bw'ingabo z'u Rwanda. Byongeye kandi cyerekanye uburyo ibikorwa by'ubufatanye hagati y'abasirikare n'abaturage bishobora kwinjizwa neza mu marondo asanzwe. Mu yandi makuru, mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo guteza imbere imiturire, akarere ka Gatsibo katangiye ibikorwa byo gutunganya site nshya z'imiturire byitezweho gufasha abaturage kwirinda akajagari mu myubakire, kwegereza ibikorwa remezo no guteza imbere ishoramari. Valens Niyonkuru mu nkuru irambuye. Site ya Kabarore ya kabiri na Karenge mu murenge wa Kabarore ahafatwa nk'umujyi mukuru w'akarere ka Gatsibo ziri mu zatangiye gutunganywa. Kuri izi site hatangiye gushyirwamo imihanda, gutunganya ibibanza no gutegura aho ibindi bikorwa remezo bizanyuzwa. Uretse guteza imbere ishoramari muri uyu mujyi uri ku muvuduko w'iterambere, abaturage bavuga ko gutunganya izi site bizongerera agaciro ubutaka bwabo. Inyungu ni nyinshi, ariko inyungu ya mbere, icya mbere ni uko dufite umujyi utuye neza. Nkatwe abaturage tugomba kuba dutuye ahantu hatunganyije, hapimye, harimo imihanda, kugira ngo na services ziye zitugeraho, amashanyarazi, amazi, ndetse nk'uko murabona n'iterambere ryihuta mu gihugu cyacu na za interineti. Ubutaka bugiye kwihagarara muri aha gace kuko ubundi byari inseko, ariko umuhanda kuva uhageze bugiye guhita bugira agaciro. Niba iporote wenda urugero yakaguze nka miliyoni nk'eshatu cyangwa enye, iyo hageze umuhanda zihagarara nk'esheshatu cyangwa zirindwi. Kuva mu mpera z'umwaka ushize ubwo igishushanyo mbonera cy'akarere ka Gatsibo cyemezwaga n'inama y'abaminisitiri, aka karere kakiriye umubare munini w'abasaba ibyangombwa byo kubaka, by'umwihariko mu bice bifatwa nk'imijyi harimo Kabarore, Kiramuruzi na Ngarama. Ibi ni kimwe mu byatumye hafatwa icyemezo cyo gushyira imbaraga mu gutunganya site z'imiturire mu kwirinda ko hagaragara akajagari mu myubakire. Gasana Richard, umuyobozi w'aka karere, arabisobanura. Ni igisubizo, ariko ni igisubizo kizagenda kijyana n'uko abantu babyumva n'uko abantu bishoboye kugira ngo bigende bikorwa. Ngira ngo muranabizi hari naho byemewe yuko abantu bashobora no gukoresha rukarakara, ariko ukayikorera finishing nziza, ukayirangiza neza rwose ku buryo udashobora no kumenya ko ari inzu ya rukarakara ariko itandukanye n'ibyari bihari. Akajagari aho kakiri karagenda kavaho buhoro buhoro uko ubushobozi bugenda buboneka. Kuva mu mezi abiri ashize muri Kabarore mu bice by'umujyi, site z'imiturire ziri ku buso bwa hegitari zisaga 50 zatangiye gutunganywa. Iki gikorwa kikazakomereza no mu bindi bice. Icyakora hari abaturage bavuga ko hari ibikorwa byabo bigenda byangizwa mu gutunganya izi site, bakaba bifuza ingurane. Ibiti twahinze, amakawa, imyumbati
byose bajya barimbagura. Twebwe twakwifuza kugira tubone ingurane z'ibyo twari twarahinze. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard yabijeje ku iki kibazo kigiye gukurikiranwa. Ingurane yo ni ngombwa, umuntu wangirijwe ibyo agomba guhabwa ingurane, kandi turayibara tukayitanga aho bitari byakorwa, wenda ashobora kuba rereri yabaye cyangwa bitaramenyekanye, twabegera kugira ngo bayihabwe. Mu gishushanyo mbonera gishya cy'imikoreshereze n'imitunganyirize y'ubutaka mu karere ka Gatsibo, site z'imiturire zemewe ni 146. Hari zamaze guturwa, hakaba n'izindi nshya zirimo izatangiye gutunganywa. Ubuyobozi bw'akarere busaba bafite ibibanza muri izi site kubahiriza ibikubiye mu gishushanyo mbonera n'amabwiriza y'ubwubatsi mu rwego rwo kunoza imiturire. Valence Niyonkuru, Radio Rwanda mu karere ka Gatsibo. Reka twerekeze mu bitekerezo by'abatwandikiye. Yitwa Rukundo, atuye i Nyagatare, niho ariko twumvira ati ni byiza ko dufite ubuyobozi butubera hose, ati izo nzoga zari zigiye kutumaraho abantu cyane cyane urubyiruko, ati nibahindura ibinyobwa bizima, niba byiza n'inzoga bazireke burundu, ati inzoga si nziza na gato, ati kandi dushimiye perezida wacu Paul Kagame utubera hose, ati murakoze. Abandi banditse ibitekerezo, yitwa Imana Jay Paul niko yigise, ati dukomeje gushimira ingabo z'igihugu cyacu uburyo zikomeje kwitanga, ati nukuri turabashima cyane. Abandi banditse ibitekerezo, yitwa Byose Germain, nta gushidikanya ko kurandura inzoga zangiza ubuzima ari intambwe ikomeye yo kurengera ubuzima bw'abaturage, ati birakwiye kandi ko buri wese agira uruhare mu kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, ati mu rurembo dukunda amakuru mutugeza. Mu kanya gato turaje twerekeze mu yandi makuru. Abantu bafite ubuzima nababona amahirwe bakayakoresha. Iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera, ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya EBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda. Nibyo koko, ikurire loto yakuzaniye Tenga Promo, aho fagitire zawe za EBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi. Kanda akanyenyeri 562 urwego kwiyandikisha kuri Tenga Mara na Tenga Promo, usabe fagitire ya EBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA, ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi. Tenga Promo, bamiliyoneri bubake n'u Rwanda wifuza. Icyitonderwa ni amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo. Iyo nkoresheje kode nshya ya Movit nsohoka uko nshaka, udushya na Movit. Iyi kode ivuguruye igura umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza style iyo ari yo yose maze ukoreshe spray ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana, ugaragaza itandukanye. Movit iboneka mu masalo yose na butike zikwegereye. Movit, all day confidence. Inshuti y'umuhinzi, urufatiro rwo kwigira n'itubura. Muhinzi nawe rubyiruko, itegura igihembwe cy'ihinga cya 27 hakiri kare, wiyandikishe muri Smart Nkunganire kugira ngo uzabone inyongeramusaruro n'imbuto ukeneye kuri nkunganire ya leta. Ibuka kandi ibi bintu bitatu by'ingenzi. Iyandikisha ukoresheje simukadi kubaruyeho, ukanda akanyenyeri 774 urwego, ukurikiza amabwiriza wiyandikishe. Andikisha ubuso cyangwa ipaye imirima yose uzahingaho mu gihembwe cy'inga cya 27A. Ibuka ko kugira ngo uzabone umusaruro mwiza biba byiza ufashe ifumbire yose wemerewe igakoreshwa aho wayisabiye. Ukeneye ubundi bufasha, hamagara umurongo mugari wa Tubura 2580. Ku bindi bisobanuro baza umukangurambaga wa Tubura cyangwa umujyanama w'ubuhinzi bagufashe. Ubu butumwa ubugejejweho na Tubura, umufatanyabikorwa wawe wizewe. Twerekeje mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibiganiro bishya biteganyijwe hagati y'igihugu cye na Iran ngo ari amahirwe ya nyuma kuri Iran, ndetse ko ngo iki gihugu gifite amahitamo abiri ariyo kwemera amasezerano cyangwa se kugabwaho ibitero. Perezida Trump yavuze ko yiteze ko ibiganiro bizatangira mu minsi ya vuba, bikibanda ku kongera gufungura inzira y'amato inyura mu gace ka Hormuz ndetse no gushaka umuti ku bibazo
icyerekezo Amerika ifite ku bijyanye na gahunda ya Iran y'ibikorwa bya kirimbuzi. Perezida Trump yongeye gushimangira ko kwihanganira Iran ngo bigenda bishira, avuga ko ari amahirwe ya nyuma kuri icyo gihugu. Hagati aho umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yavuze ko igihugu cye kiri kuganira na Oman ku buryo hashyirwaho inzira y'agateganyo inyura mu muhora Hormuz kugira ngo amata y'ubucuruzi yongere gukora nta nkomyi. Hari igitekerezo cyo gushinga sosiyete ihuriweho na Oman ndetse na Iran yatanga serivisi zose ibigo by'ubwishingizi byatangaga mbere ku giciro kiri hejuru, ariko ikazazitanga ku giciro gito kandi ikagenera ibihugu bimwe ibiciro byihariye. Iran kandi yanateye utwatsi byo kuba ngo hari ibiganiro barimo na Amerika. Kuri ibi Perezida Trump yagize ati abayobozi ba Iran bafite uburyarya budasanzwe, ati basaba ko habaho inama, bamwe bavuga ko banayinginga ko iyo nama yaba, ati ibiganiro byatangira, ibindi byanateganywa mu gihe cya vuba, ariko ngo bagahita batangaza ku mugaragaro ko nta biganiro bafite. Yongeyeho kuri ubu ngo Amerika iri kugenzura umuhora Hormuz unyuzwa 20% by'ibikomoka kuri peteroli isi ikenera buri munsi. Yanagaragaje ko kuri ubu inzira zakoreshwaga na Iran muri ako gace zifunze kugeza igihe izemerera gusinya amasezerano cyangwa se icyo yise gutsindwa burundu. Intambara ihanganishije ibihugu byombi yatangiye tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, ishojwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel mu kwihimura. Iran yahise ifunga umuhora wa Hormuz. Kugeza ubu kandi ibihugu bitandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba impande zombi kuyoboka inzira y'ibiganiro kugira ngo ubukungu bw'isi bwongere guhumeka. Kuri uyu wa kabiri hateganyijwe inama yo mu buryo bw'ikoranabuhanga ihuza abaminisitiri b'umutekano bo mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi, yiga ku kibazo cy'abimukira cyabereye i Ceuta muri Espagne mu minsi ishize. Kuwa kane w'icyumweru gishize nibwo abanyamaroke babarirwa mu bihumbi binjiye muri Espagne banyuze muri ako gace ka Ceuta. Leta ya Espagne ivuga ko kugeza ubu abagera ku 69,500 bamaze gusubizwa muri Maroc, ndetse abagera kuri 72 bahasize ubuzima. Mu gihe Maroc yo ivuga ko hapfuye 11 gusa. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yavuze ko ngo iyo nama y'abaminisitiri ngo igomba gusigira isomo umugabane w'Uburayi, ashimangira ko ikibazo cy'abimukira binjira mu buryo butemewe n'amategeko gisabye igisubizo gihuriweho n'ibihugu byose by'Uburayi. Yasabye ibihugu bigize uwo muryango gufatanya mu kurushaho kurinda imipaka yabyo. Ibibazo byabereye i Ceuta byanatumye habaho kutumvikana hagati ya bimwe mu bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Cyakora Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen yashimye Minisitiri w'Intebe wa Espagne ku ngamba zafashwe zo gukemura icyo kibazo mu buryo bwihuse. Yongeyeho ko byabereye i Ceuta byagaragaje ko hakenewe ingamba zikomeye zo kurushaho gukaza umutekano ku mipaka y'ingenzi y'ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Muri Nigeria ibikorwa byo gushimuta abantu bikomeje gufata indi ntera muri icyo gihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize abantu 52 bashimuswe n'abitwaje intwaro mu gace ka Kasuwadaji muri leta ya Zamfara iri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Iyi ni imwe muri leta zikomeje kwibasirwa n'ibitero by'amabandi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru avuga ko icyo gitero cyagabwe ku cyumweru n'abagabo bitwaje intwaro bari ku mamoto, babanje kugaba ibitero ku birindiro by'ingabo za Nigeria, nyuma binjira mu ngo z'abaturage bashimuta abantu benshi. Ayo mabandi yitwaje intwaro ashimuta abantu hagamijwe gusaba imiryango y'abashimuswe ingurane y'amafaranga ndetse no kugurisha amatungo yibye abaturage. Raporo y'ukwezi kwa karindwi yasohowe n'inzego z'umutekano muri Nigeria igaragaza ko abagera kuri 393 bari barashimuswe, batabawe, ndetse abandi benshi bakekwaho ibikorwa by'iterabwoba n'ubugizi bwa nabi bishwe cyangwa se bagafatwa. Igisirikare cya Nigeria kivuga kandi ko gikomeje kugaba ibitero bikomeye kuri ayo matsinda y'amabandi n'ubwo ibikorwa byayo bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu kanya gato turashe twerekeze mu mikino. Iteganyagihe riragaragaza ko mu muhindo w'uyu mwaka dufite imvura nyinshi bitewe n'ikinyagihe kizwi nka El Nino kirangwa no kwiyongera k'ubushyuhe bwo mu nyanja ngari ya Pasifika.
twitegure hakiri kare rero dushyire mu bikorwa ingamba zo gukumira no kugabanya ingaruka z'ibiza by'imyuzure, inkangu, inkuba, inkubi y'umuyaga n'ibindi. Iyi mpeshyi isige twasanye inzu zishaje, tuzirike neza ibisenge, tuzihome, dushyireho imireko n'imiyoboro y'amazi, twubake fondasiyo n'ibitebe. Abatuye mu manegeka tuhimuke hakiri kare, twubake muri site z'imiturire. Imikingo yangiritse yegereye inzu nayo nimuyisibure, kandi mwibuke kuyiberamisha. Dusibure inzira z'amazi, twirinde no kujugunya imyanda muri za ruhurura, duce imirwanyasuri mu mirima aho yasibamye tuyisibure, dushyire imirinda aho bahahurira abantu benshi, tunagenzure niba hiri ikora neza. Mwibuke kandi no gufata ubwishingizi bw'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'indi mitungo. Ubu butumwa mubugejejweho na Minema. Kari ni wowe? Yampaye ngapiyeri iminsi myinshi cyane. Bravo, ni amakuru se sha? Ya, nta mahoro nayo pe. Unashaka kuva mu kode nkagura inzu nanjye ariko neza nabuza nakuriza muri Kigali. Reka urahegereye ibintu byose nyene narinze njya ariko mana yagize kunsetsa. Buriya ikintu cya mbere ni amakuru. Nturamenya ibyahize estate. Wahize estate? Cyane rwose ni umudugudu mushizikiye uri hafi kuzura hanga ahahiriye batsinda. Haratekanye, hari kurangira inzu nshya zubaka mu ikoranabuhanga rigezweho ritagira ibingibi byaje ngo ni za imiti kare. Ikindi none hari ikibuga cya siporo, amashuri y'incuke, amaduka, kandi ibyo byose hagati aho ngaho mu mudugudu. Akasha abantu uzashaka baho ntazi mwana w'amabya rumuri rubimenye iki dore ziruzura mu gihe kitarenze umwaka. Ubu nanjye yanjye namukajije kuyibika hodeje. Reka danakuze shamwa n'amamukorera imbere amakuru neza nyine. Heza Estate, umudugudu ugezweho uzitiye kandi utekanye, aho kuri ubu ibikorwa byo kubaka birimbanyije, ukaba wakwiboneramo iyawe hakiri kare guhera ku mafaranga miliyoni 80 gusa. Yandi makuru wahamagara kuri nimero ikurikira ariyo 0788 77 50 033. Kumva urabigezwaho na Alex. Twerekeje mu makuru y'imikino turi kumwe na Joseph Ndizeye. Joseph, muri iyo si y'imikino harimo iki? Nibyo dosiye tuyahereye hano mu Rwanda igitegerejwe na benshi ni imikino ya kimwe cya kabiri muri Sekafa Kagame Cup ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri, aho imikino iza gutangira ku isaha saa 9. Ekipe ya Al Hilal ikina n'ikipe ya Gor Mahia, naho ikipe ya Rayon Sport umukino utegerejwe na benshi cyane uraba ku isaha ya saa 1 ubere kuri Nationale Amahoro i Remera. Ikipe rero ya Rayon Sport ukaba rero ari umukino ukomeye cyane. Ikipe rero ya Rayon Sport iherutse gukina n'ikipe ya Jamus Football Club yo muri Sudani y'Epfo mu mukino wa gicuti. Icyo gihe ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya Jamus ibitego 4-3. N'umukino rero ukomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport Football Club abafana bayo bategereje kureba se koko uyu mukino uraza kurangira gute, dore ko rero umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Haringingo Francis Christian nawe yavuze yuko uyu mukino ari umukino wo kwitega cyane. Reka tubanze twumve umutoza Haringingo Francis ibyo yatangaje itangazamakuru mbere yuko basakirana n'ikipe ya Jamus. Uye neza nk'uko bivuze amateka ni ikintu gikomeye cyane. Rero ni match dufite na Jamus, ni ekipe yavuye mu itsinda rikomeye abantu batari babyiteze, harimo uherutse gutwara igikombe cyo mu mwaka cya Sekafa mu mwaka wa rushize. Bari bafise ekipe nkuru nka Simba tumenyereye mu marushanwa, ifise novuga palmarès nini cyane muri Afrika, bashobora gusohoka muri purara bambere, kerekana yuko match itazoba yoroshe. Uwo rero ni umutoza Haringingo Francis. Kwinjira rero muri imikino yombi ni 3,000 adatwikiriye, 10,000 aha twikiriye ni 30 muri VIP ndetse ni 50 muri VIP. N'umukino rero utoroshye cyane uza guhuza ikipe ya Jamus ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ni ihe igera ku mukino wa nyuma. No ku ruhande rw'ikipe ya Jamus Football Club, kapiteni wayo akaba ari Muhire Keve ashobora kudakina uyu mukino bitewe n'ikibazo cy'imvune yagize. Byose rero
biracyari 50-50. Mu yandi makuru kandi avugwa mu ikipe ya Rayon Sport, na makuru nuko umukinyi Kitoko Likao Faustin Pizarro ya Bato Passing afite amazina menshi cyane. Uyu mukinyi rero yamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, batandukana nyene kubwumvikane, akaba rero atakira umukinyi w'ikipe ya Rayon Sport. Dukubitire kandi mu yandi makuru agiye atandukanye, aho abagize ikipe ya Tusker Football Club yo muri Kenya nyuma y'uko basezerewe mu mikino ya Sekafa Kagame Cup bari bitabiriye, basuye rero urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi, bunamira inzirakarengane ziharuhukiye. Tusker rero iri mu makipe 12 yari yitabiriye imikino ya Sekafa Kagame Cup yabaye ku nshuro 48, rero isezererwa rero muri iyi mikino, bakaba rero bagomba guhita basubira hariya iwabo mu gihugu cya Kenya. Naho umutoza w'ikipe y'igihugu y'ingimbi zitarengeje imyaka 18 bamwita Mugabe Aristide yashyize ahagaragara abakinnyi bagera kuri 12 azifashisha mu gikombe cya Afrika cya basketball kizabera hariya Abidjan muri Cote d'Ivoire kuva tariki ya 5 kugera tariki ya 16 Kanama 2026. Umutoza rero wundi uzamufasha ni umutoza wungirije ni babiri bitwa Ngandu Mbanze Bienveni ndetse na Habumugisha Emmanuel. Twitse gato cyane tugaruke n'andi makuru avugwa no ku mugabane wa Afrika. Ikipe y'igihugu ya Algeria byaraye bitangajwe yuko umutoza mukuru wayo bamwita Vladimir Petrovic uyu nguyu yamaze gutandukana n'ikipe y'igihugu ya Algeria. Impande zombi zikaba rero zamaze kubyumvikana. Umutoza Vladimir Petrovic uyu nguyu yabaye umutoza w'ikipe y'igihugu ya Algeria hari muri 24, akaba yaraje muri ikipe ya Algeria asimbuye umutoza Jamel Belmadi nyuma yo kuva muri iyi ekipe. Mbere yo kujya muri Algeria, Petrovic yari yaratoje amakipe y'ibihugu harimo Ubusuwisi ndetse n'ikipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa ya Girondins de Bordeaux ni Bordeaux yari mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba yarayitoje. Muri Cote d'Ivoire nabo biravuga yuko barimo kurambagiza umutoza Hervé Renard bigeze kubahesha igikombe cya Afrika cya 2015. Umutoza nyuma yuko ahawe ikiraka mu ikipe y'igihugu ya Tunisia, bakaza kuza mbega afatira mu gikombe cy'isi nubwo Tunisia itigeze yitwara neza. Akaba rero uyu mutoza Hervé Renard ufite ibigwi dore ko yahesheje Zambia igikombe cya Afrika, yewe ni Cote d'Ivoire yahesheje igikombe cya 2015. Bakaba rero barimo barareba uburyo yaza gutoza ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Naho ikipe nako ikiramo cy'umupira w'amaguru muri Afrika CAF nabo bararimbanyije rwose kuba bareba aho hazatangirwa ibihembo by'abakinyi abatoza hano muri Afrika bisanzwe bitangwa bya CAF Award 2026. Biravuga ko rero bizatangirwa mu gihugu cya Nigeria. Bakaba rero ku mugoroba batangiye gusura aho ibi bikorwa bizabera, dore ko abayobozi bamwe bo muri CAF bagiye muri Nigeria, dore ko biteganyijwe yuko nta tariki nyirizina yari yashyirwaho, ariko biravuga ko iki gihembo kizatangwa mu kwezi kwa 12 uno mwaka, kikazatangirwa i Lagos mu gihugu cya Nigeria. Twambuke i Burayi mu amatransfer agiye atandukanye. Bamwita Julian Alvarez ni umunya-Argentine. Uyu mugabo arimo ashakishwa n'amakipe atandukanye ku mugabane w'i Burayi, nyuma y'uko rero uyu mugabo bigaragara yuko gusubira muri iyi kipe byagiye bivuga ko ashobora kuba yavamo muri no mpeshyi, ariko byamaze gutangazwa yuko tariki ya 10 Kanama nibwo ikipe ya Atletico de Madrid izakira uno munya-Argentine nk'uko ikinyamakuru Marca dukesha iyi nkuru cyabitangaje. Inter de Milan nayo iri mu biganiro byo kumvikana n'umukinyi wa Tottenham Hotspur bamwita Cristiano Romero kuri miliyoni 40 z'amayero bashobora kuba bamutwara. Icyakora ikibangamiye cyane ino transferi ni ku mushahara uyu mukinyi Cristiano Romero yazajya afata mu ikipe ya Inter de Milan. Ibyo byose rero nibamara kubinoganya dushobora kuzabona uyu umukinyi Cristiano Romero yerekeje mu ikipe ya Inter de Milan nk'uko ikinyamakuru cyo muri Espagne Mundo Deportivo kibitangaza. Barcelona tukirimo nayo irimo irashakisha umunyamaroke bamwita Azedine
Hussein Onawi. Uyu musore baramubonye mu ikipe y'igihugu ya Maroc. Uyu musore akaba yarasanzwe akinira ikipe ya Girona mu gihugu cya Espagne. Ikipe ya Barcelona rero irimo irashaka uburyo yamuzana, dore ko n'ubundi uyu mukinyi amasezerano yiwe bivuga yuko ashobora kuza ariko agasinya amasezerano yamugeza muri 2031 akinira ikipe ya Barcelona. Uyu musore rero waje muri ikipe ya Girona, dore ko yayijemo avuye nko muri Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa. Tutegeze rero turebe niba Barcelona izamwegukana. Bamwita Ferran Torres, nawe ati Barcelona nta kintu twari twavugana kucyekeranye n'amasezerano ati nubwo bagenda biraza Nyanza, ati ibyo ngibyo byose ndabizi neza yuko na Paris Saint-Germain turi mu biganiro. Nihe mpamvu ituma Barcelona itongerera amasezerano Ferran Torres, dore ko amasezerano ye azamugeza muri 27. Ni clause cyangwa se nibikubiye mu masezerano yagiranye n'ikipe nyuma yuko ava mu ikipe ya Manchester City, yuko naramuka yongerewe amasezerano muri Barcelona hari amafaranga Barcelona rero izahereza ikipe ya Manchester City. Ayo mafaranga rero niyo barimo barakwepa. Dukubitire mu ikipe ya Fiorentina mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ingi nayo yamaze gusinyisha umukinyi Joao Mario kuva mu ikipe ya Juventus de Turin. Uyu nguyu rwose akaba yamaze kugera mu ikipe ya Fiorentina. Bamwita Bruno Guimaraes, uyu nguyu nawe dossier nyuma yuko yerekeje mu kipe babona yuko kwekeza mu kipe ya Arsenal byose byarangira. Ikintu gihari nuko undi mukinyi witwa Lewis Hall arimo ashakishwa n'amakipe atandukanye. Ikipe rungo ya Manchester United ishobora kugorwa nyuma yuko uyu mukinyi avuye mu ikipe ya Newcastle mu gihugu cy'Ubwongereza. Urakoze cyane. Namwe ndabashimiye cyane dossier. Mukanya n'imyidagaduro. Twakiriye Manzi y'Amarere Davis mu makuru avugwa mu myidagaduro. Davis, hari ingingo akomojeho ziramburane n'andi makuru. Barakoze cyane dossier. Reka amakuru y'imyidagaduro turahere hano mu Rwanda. Umuraperi Papa Cyangwe yateguje umushinga mushya w'indirimbo yitwa Bize ari kumwe na Elvin Sena, izasohoka muri iki cyumweru ariko kuwa gatandatu. Iyi ndirimbo izasohoka kuwa gatandatu, iri mu zigize album ye. Amakuru mashya kuri album ya Papa Cyangwe nuko igomba gusohoka vuba hangaha cyane. Indirimbo zigize n'indirimbo 12 zose yakoranye n'abahanzi bagera ku 10, ariko nanone tuganira yatubwiye ko arimo gushaka igihe cyiza yayisohorera kugira ngo itazagira ibibazo na bikeya ihura nabyo. Mumereje ahangaha mu Rwanda, umuhanzi The Ben yagaragaje ko ari gutegura ibitaramo bizenguruka ibice bitandukanye muri Canada, gusa ntiyagaragaza igihe nyirizina azabitangirira. Mbibutse ko The Ben aheruka gutaramira muri Canada muri Gashyantare umwaka 2025 mu bitaramo 4 yakoreye mu mujyi wa Montreal, Ottawa, Toronto ndetse na Edmonton. Aho rero ni muri Canada. Ashaka kongera gusubira vuba ngaha nubwo ataratangaza imijyi azazenguruka ndetse n'amatariki azagirayo. Ikiranga mu Rwanda, sosiyete itegura ibitaramo ya Bruce Intore yitwa Intore Entertainment Limited mu masaha make yashyize hanze ubutumwa yageneye abakunzi bayo, ariko nanone muri ubu butumwa hari ibice by'ingenzi birimo twabashije kubategurira. Yagize ati turabashimira byimazeyo ko mwaragize uruhare mu gutegura imyaka 20 ya King James. Ibirori byari byiza kandi byanditse amateka. Ati kandi turashimira cyane King James watugiriye icyizere agaha akazi Intore Entertainment cyangwa se inshingano zo gutegura iki gitaramo cyabereye muri BK Arena. Byari ishema rikomeye rero kuri bo, ndetse baranashimira imyaka 20 King James yakoze iki gitaramo. Ati ni byari igitaramo gusa, ahubwo byari ukwizihiza umuziki, umuco, amateka n'abantu bose bagize uruhare muri iki gitaramo. Babashimiye mu buryo bwimazeyo. Muri Kigali, Kamite Sesekara i Kampala muri Uganda, Siba Karungi yashimye umugenzi we ku mugaragaro Lydia Jasmine, amushimira ubutwari, umutima mwiza ndetse n'ubwitange yakomeje kugaragaza mu rugendo rwe rwa muzika. Mu butumwa burebure yashyize ku rukuta rwa X, Siba Karungi yavuze ko amaze imyaka myinshi yitegereza inshuti ya Lydia Jasmine, kandi ko yagize amahirwe yo kumubona akura agenda w'umuhanzi ukomeye. Ati rero nakubonye ugenda ukora, ariko uri umwe mu bantu bafite ubutwari, umutima mwiza ndetse no gushobora muri industry y'umuziki. Reka nkomereza aho i Kampala muri Uganda, bategura igitaramo cya Vinka cyitwa Vinka Live and Loud, kizaba tariki 21 Kanama 2026, kikabera kuri Rugogo Cricket Oval. Basabye abafana kuzaza kare kuko mu busanzwe ibindi bitaramo bikunze gutangira amasaha akomeye cyane cyangwa se agenda yigira imbere. Amarembo rero bavuga ko azafungura ku isaha y'isa 3 ariko igitaramo kigatangira ku isaha y'isa 7. Bitandukanye n'ibindi bitaramo, bavuga ko amasaha yigijweho imbere gatoya kugira ngo azafashe
abishyuye muri ibi bitaramo kubasha kwishimira ibizaba byateguwe mbere y'uko umuhanzi Vinka ajya kuri stage. Uwitwa Robert ushinzwe gutegura ibitaramo muri Songs Avenue yavuze ko intego ari uguha abafana agaciro bakigera ku marembo kugeza umuhanzi Vinka ageze kuri stage akaririmbira abo bantu bazabitabira igitaramo kigomba kubera kuri Rugogo Cricket Oval. Reka mvaho ngaho i Kampala muri Uganda mitesesekara muri Kenya. Uwitwa Nadia Mukami yahakanye amakuru yavugaga ko rwose Aloboy uyu nguyu bahoze bakundana yamusabye imbabazi kumugaragara mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 10 amaze mu muziki byari byateguye bigamije kwamamara cyangwa se kubamamaza ari babiri. Mu butumwa uyu muhanzikazi yashyize ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko rwose abantu batangaje cyane kandi bibeshye ku bitekerezo byabo byo kuba yaramayeri yo gushaka kwamamara. Mbese ko Nadia Mukami ndetse na Aloboy bakundanye mu myaka yatambutse, ariko ibiro byo kwizihiza imyaka 10 uyu muhanzikazi ufitanye indirimbo na Bruce Melody cyangwa se Itaha Iwacu yitwa Kipepewo yagize gutya rwose akora ibitaramo byabaye byiza cyane hariya, ariko uyu mukunzi we araseruka amusaba imbabazi. Reka nkomereze muri Nigeria. Judy Okoye yahakanye ku mugaragaro ibirego bishya byatanzwe na murumuna we witwa Peter Okoye uzwi nka Mr P. Mu minsi ishize nibwo yavuze ko yamwimye igice cy'amafaranga y'uburenganzira ku ndirimbo ya P-Square ya amafaranga agera ku 25 by'amadolari. Mu gusubiza rero ibirego uyu wahoze ari manager wabo yavuze ko rwose nta kosa ryakozwe, ashimangira ko amafaranga yose yinjirwaga na P-Square igihe yagiye muri icyo gihe yagiye abasha kugabanywa bombi, yaba Peter Okoye ndetse na Paul Okoye. Reka nitso gatoya nkomereze hanze. Dukomeza n'amakuru azindutse avugwa muri iki gitondo y'imyidagaduro. Uwitwa Nicki Minaj yatangaje uburyo bwo guha abafana be amakuru yihariye cyangwa se cyitwa exclusive content ku rubuga rwa X, aho buri mufana ushaka kubigeraho asabwa kwishyura amadolari 10 buri kwezi. Nuko byatangajwe, Nicki Minaj amaze kugira abarenga 2300 bamaze kwiyandikisha bazajya batanga amadolari 10 buri kwezi. Hagati aho ngaho ikinyamakuru TMZ cyatangaje ko Nicki Minaj aherutse kuregwa n'ikigo cy'abanyamategeko kivuga ko cyamuhaye serivisi z'amategeko mu mwaka 2024, ariko kikaba kitarigeze cyishyurwa amafaranga n'amatoya. Iki kigo rero gisaba ko Nicki Minaj yakishyura amafaranga angana n'ibihumbi 275 y'amanyamerika cyangwa se amadolari, kuko ari igikorwa bamukoreye ariko nabashe kubashimira. Reka nkomereze kuri ASAP Rocky yahagaritse gahunda yo gukorana n'umushushanyi uzwi wa logo nyuma y'uko uyu mushushanyi ashyize hanze ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa baganiriye mu gikari. Rocky yamwohereje amusaba kugira ngo ahindure logo ye ndetse amubwira ko yari ikoze nabi, ariko uyu mushushanyi yafashe ubwo butumwa bwose abutereka ku mbuga nkoranyambaga. Mu magambo ya Rocky agaragaza ko atishimiye kuba ubutumwa bwe bwarasangijwe ku mbuga nkoranyambaga. Aramubwira ati nkwifurije urugendo rwiza ariko ntitubikibashije gukorana kuko wafashe ibyibanga ukabishyira hanze. Soza dosi Alicia Keys yasinye amasezerano mashya na Creative Artist Agency nuko iyi sosiyete yabitangaje. Ubwo bindi twabikurikirana mu makuru ari imbere. Urakoze cyane. Ndigushimiye. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mwakoze cyane kubana natwe, twongere guhura saa 2 mu makuru arabagezweho kuri yo saha.